ingahanyo wabashija nimwe ndukagira akuba bacara emitwe yabo teyangwe wezanyo wabacara mwe akuba bashija emitwe yitwerengire ingahanyo wabashija nimwe ndukagira akuba bacara emitwe yabo teyangwe omushija ninyombe kenju muterere mbeka abandi izerwa mukuyiyo mukaza ntigerera na heru ayeshikana n'abana tumutamu yikura ushimwe abakazi barukurugamu. Yes, twabashemererwa munonga abarevite bankore media kandi ntubakunda munonga na munonga abantu mwena muyango mu abari side za Kabare abari side za Rukungiri abari here abroad ntimbakunda munonga mwebare kufollowinga kandi mwebare kufollowinga Ankole Comedy Limited mwebare kufollowinga Ankole Media mwebare kutukuna no kutagira comments zanyu tuzireba kandi ninungi munonga bitu amazina nkaburijo ni MC Masheko kandi nimbanduho Ankole Media program eji nimbanduho kuretera abeshongozi bawe aho mu Western Central n'ahandi hona tukwisa umweshongozi wawe abagospel abasakira bona kwenda kumanya noho wayeshongwire iki ningashi hati yakankahi imikasta cyakaretsireyo yona kwiyongera kumanya no kubyetegereza nimba kuna munonga erizoba mbiniro umweshongozi wa man ninza kumwakira ahasigara tugumize mu misho sebo nakwakira nanjye nashimirwa bari kunyakira yazira ko yongera yigura kwenda ngo abafitire bakuru ya nashemererwa we bari kunyakira kandi nabakunda kandi nakunda munonga amazina niraka nubanyita atumanyire Bruce umwana wanyu inzarwa yahashema kabwohe nkundi kuzarwa tinani na nimbakunda kandi mbafollowinge mukora byona mwebare mazima mwebare Bruce ogo no mweshongozi kandi umweshongozi wa gospel kandi umweshongozi wa man munonga aho mu Western byo Bruce kuza kumanya ukakumanyira cyeshongoro cyawe iki cy'amani munonga iki cya emicwe cyeshongoro cyo kikabe cyeshongoro cy'amani kikabe cyeshongoro cy'amani munonga bitu uko tutakagiriye munonga Bruce ninye nangu obanze otuyanjuru tugambire Bruce nazarwa nkahi ya nkoko nabagambire ngenzarwa yashema kabwohe shema kabwohe nhondo kuzarwa nhondo kutura yazo bebe by'umukamera hariya nhondo kutura nhondo korra kabwo haruba nanyenda ntarukunshanga umuganizarwa umwanya kwa kwita kagonji nyarweshama eryo muri shema municipality ati Bruce uko muri kagonji rweshama yo kuzarwa iwe nkiwe kuza kugira ngo utandike okweshongora n'umuntu cyo warebera kageti ninyegomba ngo mbenka nanka ningashi nice cyakuretiriwe nkiyo wayihayo kageti yakantandike music nyeshongore iwe nkiwe kandi ogumize mo tushobore music yawe cyeshongoro cyawe cyo kubanza ukatandikira nkahe ukakeshongora ukakishoroza mu studio ki we baye munonga yo futandika kweshongora nkaba nkiye ni following abeshongozi dukunde byeshongore bya gospel egedini narebera Baingana narebera Banora batwete mukiza kurebera Barubeni Dr. Steve nabandi binyindi kubareberaho nanye navuganye n'cyete ngo tujya kunanye nkore kinyeshongore zigaba omuntu 213 natandikira akishongoro kamba kitatu ziro kundana natereshimba cyeto tariki nabagambi natereshinde nzaro hangayine planungi natena n'ibindi byo nebera ebyakurasireho no gusyana hatiya ahimpikize abo kekeshongoro cyemicwe cyo cyerebikire no kwarabo ndikozere na Dr. Steve nicyo cyerebikire cyeshongore cyo cyerebikire cyo cyeshongoro ekisya kiryaho kakende ndukubuza korana Dr. Steve kora beje yemicwe abantu abinjikana impura bakugira ngo Bruce no yeshongora nkabingana kandi abo yokana beniteka nto bundi no basa kushanga wakora yo kora bona bingana aha wakinije cyaretire wakora bona Steve icyo cyaretire wakora bona Steve tinka kugira ngo bingana kaje mushaba yayanga nkanta kajambe nawe konka
Bingana ni mukunda kana nkashanga mukunda kwanye natangiye kwishongora nkawe nize kumanya Ninyeshongoro nkawa nkwishenda kwishonga Bingana kunkakora botinga je mushabaga kunkata inagishabire stivo nore n'umunyashema mutayi witu n'umuntu umwe muri y'abanyashema munco warebe nara bakora na stivoci abantu bamanya naba mwetura hamwe tudarebe twaraka cyajya mukira gukora na stivo akwandi hihi kandi ukora beje nene nda practice zamani kwamara hamwe mu muti kandi Bingana umwe nabandi nkayi nabandi hari abakorare Bingana stivo kuri hihi handi hihi ukanyenda nyenda kumusima stivo mazima kunchereza tukakwatagana tukakora korabo yitu kwatarangirira ituma kandi mwe nabinje mano za gukora korabo ayo tunonshasha aha turahendine tukwatanisa twakoresha Shongoro video audio twakwatanisa science promoting kandi tunatwatanisa okay kategeyo music yawe byeshongoro cyawe cyo kubanza kacishoreza mu studio ki kachoreza studio mbagitaro ku studio ya producer Morsi hatpana we ni byeshongoro kabinga ibyo byeshongoro kabiri nabyo abiri nabyo kabiri nabyo cyereka ngo ni album waro ngingire album yona kabiri nabyo na byeshongoro binazya nibyo nyene bitu tugumeza mu munonga kandi tubasima munonga barufutureba mwebare kwagira music ya Western mwebare kunda beshongozi banyu ba Western mwebare kunda Bruce mwebare kunda Stivo mwebare kunda abeshongoza abandi nkaba Bingana ba Mukiza bona party ya gospel pana niyo ndikusimesha hezi mwebare munonga kandi nitwe NKORE Media tuba turo kubaretera buri kimwe cyona amakuru ari kwata abeshongozi yona mu Western na Uganda yona Bruce kuwahereze kwekeshongoro cyawe cyo ukwarigiraho wakikiza nkahi ubwiro bwe 2013 washuze ikeshongoro kisa kuwarigiraho wakikiza kakwa ni manto bwiro bwe platforms zikaza takanyiri kandi ko marayibara gitwa kabwohe tekayo bagumano ba chitambuza mbatambuza mpora azo turebe byumere hari abashi ekeshongo cyane cyo kubanza kunakira mu studio naguma niteko mbarayibare abana bitu bakabohe tundabagambe mazina bona mazima nimba simatera kwa naza gambo gunogu nyiro ndasike kandi kikamukwata kuri konka mwena yimarabanya kabohe abana barayibare nabandi mwena webare ahinduri nzaniza atandisiraha kanga bagumana nje na pora ubwa hati Bruce musical jinugire bota hati udishangirota akubati ni mango ikintu wakijwiremo ubwa hati wagijwe hati udishangirota nureba industry yeto bwa hati music teine nshonga wajiro kugumisiriza ukamanya cyo rukwenda utakupaka pakuka akwanyuna gama katanje 2013 yese no mayo utandikire umwe wocero muto nkanciro na mito myaka utaka cengere je utaka bwine hora utaka tungire mwe wotine kugumisiriza no basapuremwa na music gitore kemu ukanyonga jiro kugumisiriza urwo myaka giyo na hata inaika indeba ngo ruhangaro na yumsiya kali mangu haina yindoni nkorachi nindoni nza watungireyo ni shoki watungire yamani platform yamani wagireho nzireho izo nkabangire mu kirijime kungiri kaburi Manya gwamani uko ari mu kirijime azine no bokota zigambire ko wagiye no mu kirijime aho buzima bari kwetegereza abitu no tubasima munonga futukunda kandi tuba turo kwaheza bituteba kumanya ngo akabera ntabaro of savage niwara kuba natereze ikintu niwara kuba natwata kwenda kwereka buri kimwe kiriyo mu industry ya music ningashi da comedy biona okwatirine hamwe tukumeza mu misho obwa hate muntu ni manya ngo abantu bakwenda munonga wakuba nakwenda ngo Omweshongoro nkabugenyi bwe akafutungata nyine namba zanje ibiri Airtel na MTN zonane zibazuruho Montera kwatagana Ninyeshongoro omukoro yono banonde cya special cy'amazina
buri kimwe cyone cyesho abene cyakaruru cyesho ngo byona mazima ni kwishongora kandi nyenda kusimbaho aba bwene munonga abantu banje bakumfuruwinga abahagizi banje abakunda music yanjye mwe bari kunkunda ngo kundi mwe bari kunkunda ruhanga abantu rero mugisha wambuza abo kunyenda mwe nimbasa bahereze namba yanjye so bahereze namba yawe kandi ogumize mu obagambire nahi bakubasa kwiha music yawe social medias ubagambire bakubasa kwiha music yawe aho tugumiza mu twiriro kwendera ate namba yesu munyene namba zanje 2 nyine ya Airtel ya 0 2 15 15 0 2 8 15 15 nana ya MTN ya 0 8 5 11 anana 0 8 5 11 inamba zanje zone zo ziri ya WhatsApp nontera twatagana music nanje kusindikiraho kandi na wazaha YouTube amazina notekamu atumanyire Bruce Music channel ebyeshongoro byanje video na audios byona nono bireba amazimo mbujwi mwebare munonga kandi mwebare amazina MC Mashoko bitkonka Bruce za TikTok za WhatsApp za Facebook za Instagram za Twitter za buri hamohona noza kuba no searchinga Bruce atumanyire noza kuba no mutungira kimwe music yeye noza kuba no kure music ebonire munonga ne kwataho nanisha abantu osibura abantu batureba bagumene ba followinga tukendera mwebare nimbasima barukufollowinga arufollowinga Ankoreji mwebare kutukunda kandi mwe n'umukura TV yitu mazima ruhanga twero mugisha hayobwire bwanyu mazima mukahurira embozitu kandi mukatayobwire bwanyu mazima batufollowinga kurebe biturukora ruhanga abantu rero mugisha abandindere nasigara atumanyire Bruce bye bye mwebare Bruce atwire atumanyire ni mujyakitero season yawe Bruce atumanyire mwebare kutufollowinga kandi kamera hariho off savage nibagumira roho bitunisima timu Ankole comedy Rumbazin ZJ DM Swaga kandi abonenga ba manager promo directors MC Mashoko Mr Life Kabaka Karungi Bright B Mr Road nabandi binji munonga biringanya nabandi binji munonga nimba ntubantu bahereza kandi ni mwebare kunde kintu kituri kubahereza mukongera mukatambuza ari nko mwana nka Arafati nimukunda munonga webare promotinga nabandi na group yawe yona umwebare singani mweno ko mukwegera okwiyo mukasheshe nonga okagarika yitumbirye kiro umukazi nahinge bihingwa no wera no mwiba umukazi akitungo mushano shangano mugurwanara school fees z'abantu kazi murekera kare nuwe mukazi nuwo mushije shabakazi murye manzi